Ave fanga mai le vai le rosa nei tai ma la bessa sa fa fonga mai ai fa mai ole alofa. E na watu le male temelo wanti le 2AP o le wa te vale minute le to na tale o le tula fitu. Ile nganga fa lo te fa Talofa mo wo fa lo vanto ile bai mo le manu tele o tatu tino halo va bena fa fo mai. E an tātou whaasalunga le 2AP o le Talofa Samoa. Alam whai on e mai mō mai whailunga le tātou Facebook page. Le 2AP ma le TV va. Ia mai se whailunga le tātou nanga le YouTube channel le 2AP ma le TV va. Ia o wholo whātu, ma whātala whātu le nei vaianga le tai ao, langi mama, soifua maua, ma lo le usu. E whoilu manatu. Ia, o dana ua mai asina whaamalo stino le tai ao. Whaamalo stino le tino, whaamalo stino le tūlanga o le tau mawha. Ia ma le whaamalo stino whaalenganga ao uma mea ngai kōru oka. Ia, awa e tau ala una lua mea tau no whatas. Ia, wa o le tau mawha, ma le whaamalo stino lea te sa vali vali ai. Ia, o le tūna whaale tino. Ai pi lua lola le fa le tino ma le fa lenga oka e se makanga o fi ia fa Talofa tu nei tai au ma lo le se fo manuia ma lo le usu e Talofa mo fo fa tu tatu banga masani ale tatu le jo le ngato sala fai ia me se fo le mo tu ne bolu ia me so se tafa le la lang yelo mfai ona ma o ma ye si fo ma le tua ia le tatu tu e bi fa Talofa tu le sunga mai no longa Talofa ya mo ma lo na fa la siu sunga lua so ga malai o nonu mai se ni so tatu pa anga masani ya ole mfai un tolo lo ina to sofa ya fa Talofa to good morning ma long la vale alusu ma lo fo ile fai le faiva inga luenga mata o le tai au le to ono minuto tale o le fitu o le fa mo tale fitu pe ya no ma sine fo ya ona tatu se ele ya tatu telefo a uma tatu telefo ona tatu to se mai le ia uma tātou Talofa so atuai ma tātou vai foile i nei fautuanga whaasefua maloloinga tātou health tips. Ia masina foile le minute te mawhong whawai ia le tātou think a minute. E on kako kalakala ngole mo kako whaasoa. Ia o a mailo tai au. Ile se whaasoa foile la tātou whaasoa ai whaali tātou manatu. Alko ngā whaasoa foile le tātou talatala no o a mailo tai au. Awane ngalo. E mo foi tu atu tātou sin tātou foi upun nei si I whātali atu ia le teineo salutongi ia maui ia po le a se upu la heo la tā pena mai salutongi ia o le atu ia le mawhisili ia ona tātou tala noai le tātou whasoa whaatalofa I le mamalu lau tele o le atunu o le umalanga mai mo tele se la whai maua tala o le foi tele ina whaafunga mai ai le tātou whaafo I lea ia Talofa Samoa I le tātou le tio mi se lava ia I la tau lau whai ngā luenga ia whaatalofa tuai le kapiteni ma lau whai ngā luenga mamalu ia ono la tau fo I tiu te ma lau tau pito la au ia o le tau tuaina leo le tātou atunu e whembala ngā I le vā motu e lua e le whai ngō fie lau tau ngā luenga ma lau tau pito la au aso uma tau leono I le tau le wha ia whamalo le ngā lulue wa Talofa ma whamalo atu I nai leo pō ma skula ti le sa momoe oi sa ngā lulue le pō na pō e ka viola inge I ka mai foisi leo pō ia ka le ai whamalo I lau tau ngā luenga I le whaingo fia lau ko ngā luenga lau tau ngā luenga le whai so uma pō mle au ia wala va ia le wana le yoto ia se mea manu ia e matua faale tonu a le tūlanga o pisinisi company mta ngā luenga ia o fia saua o lea o fia su e se loka o langa fale ia oso mai kongu kakala aku le loka wa o mea ngā leo tatu va ia nei vai taimi a ua laki a se mea manu ia lau tau ngā luenga ma lau tau tautua ia lea ua whapena o na pui ai le tele o aseta bisinisi ma company ia o aseta fo im tanga luenga le malo ia I rato o ngā lulue I le leo ina ma le va aia o nei mea totino ia o le manatu ele o te tala tatou leina le temi nei wha malulu atu wha to a te tala tatou leina
ia pe mai a tatu telefon ba te mi pisia nei o tatu onanga te mo tai au fa uma tu ma fa te uma tu te le o tatu porkala me tai au ia on tatu tala nole tala tatu leina au mai a va tu a pepelo atu pepelo mai a tala va tu ia ila tau lo fa bena ma puta mai ia I mauta balawa ia mai sa la utua ia ila tau la no fale te lo na ia inga usangi le ini se no fo le fale ia te le ala foi ia ina no foi ia naitina ia ona tama foi ia wale va ai ona I fanau ia tau tu na sanga le mo te mai inge me anga foi wo e moe ia waile ia so ia utala ititi ia ile te le ala no foi so tama ia so la vai mato wa te le ala no ai ia te mi o tamatua ne o te vai na yo te light ia ko ga ko si kama foi le o le mo le ia la lava foi le no le sipito le vai o to ina ai no ile vai le sipito ile vai o a foi o le o kingi foi ia o te mi nei ia ina te mi ia e kangi fa kaio ia nei te mi o ka vai ai kama ngisole se la kama mai o kama ki ni sin kuli o ka ko ia no tu tenga me fa pena so la go fo le ia makala kala ia ele o to a wala le ko nga me ko kia nga I fa nga unge wo ia ke mingi o le pepe lima masina le wo ia o ka o be ka vai le polo fesa fo le mele wo ia ai onda o le wa soifua mai nei whanau nei, soifua mai tonu soifua tonu mai I le vai teimi o le teknolosi ma le talu telefone le o tātou iai, ia pe fo ni tātou mōni mawina, le vai tau ma le soifuanga. Ai, o leo wa iatu te tasi le minute le o toi o tā leo le tūlai fitu. Ia, o te manantu o tāle fitu, ia on wantu lo leo tātou telefone, ia on nei foi tai au, pe ona tapinei na vai ngo telefon wala le tio o le 2AP o le Talofa o Samoa ya wa fo ile fa funga anga ma le no fisi le fia no fo ilo le atinu o mea fo ilo te tupu I lau fonua ma lau ele elo so tatou atinu atinu le nei lo tatou sapi ai fo le atinu te le oa fa le na jura fa mai e to le talo yo tu tu a monta mo tu a lawa e ma fai foi no te tole talo yo luma I luma lo vale ia ma se vai nga fa pe ia e te to atu le talo luma e fa salai oi le ai o la fa tanga ma fai ia ona ia ai o le wa tau mai le tatu telefon mai vai fanua le nei vai nga le tai au ta plena vai nga telefon ma fai ona winatu ona o le lango sua ia ale tatu company malosi angle a mau o se mai ala fonga telefon mai fanua o le nei tai au o le a se tofi. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanma Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Whaafafonga I Talofa le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo le TV iwa, le silfafonga o Samoa, le 2AP. Talofa lava o Talofa mai vai whanua. I tala amata, ua la alei tumalo fale atatasi, e whaanga ioi ma whaamatuu vaenga na talasanga ina e tangata taito atasi ma whaala potaputunga o le tumalo. O talasanga na wha awala atu I le ofisa la fono whaavai, mo ofisa soani atina e lalo le polo ke 10 miliona, ma o le taia o na nawhina nga I atua I whaala potaputunga ma e ka le sia, e tau a vaenga sa la tu talasanga ina, e peo na fua ma laulau, o nei talasanga sa ilo e le komitima ua whaamalia ina I tu uma, ai pekta I alo tu uai ni isi taru sanga fau, e whaao ane I le ofisa le fono whaavai, o lo ta o ta fo I le temine I le laulaua fono le tuma lo ma le fono whaavai,
talosanga a unga mo fesosoni e whaalele ai whale a unga mapasi umia ai no fuanga o lo o tawina ai whanau o nuu o le tumalo. E peuna whailo e le taitai whono o le awhionga fo i le whaipule ia manulele ua pa le tasala to vale. E ia unga ia lea unga whale haka lea high school. Ia peo lea unga ngā le kukongo ka kumaro. Peo rolo fwesila ko polo ke kila o whakingo mai se meo le lusfu no kupafi. Mo mea le whalelinga o whale aonga. Mo me hui o le maintenance whanga le aonga. Ia maisi a onga peo lea onga lea si le onga lea kaposai o i momoa le primary le o singa onga le feo lolo fo sila ko polo ke kila I onga le manga mia le pa ko le fale onga menga e markele o sia onga e fo ilo I tau ma whaafi tau li o whiangai ma le taitai whono ma le komito le whono whaavae talu o na amata maile nei polo keti. Markele onga ia inga ho ai e o mai. Ia e le anga ba arka ko polo ke kia e makiaro lo fa ai e anga paulavo o mo me o ka iala me o manga mai ko ka ko komikile o fa vai. Porque ele o isi pafikau e o simako o fengalo ngare e faia misanga pakanga ka vo e pe a ke e ga go ngare o kulanga nga e ka u e fo ang si o makirkele mai fo malafongi fa uma penga ya ka karikali ai o iai le whaamoemoe o se taimi o ilu mo le atau nu uai ni isi o loa tau whaatoanga mo le au whai whaatoanga sa atu ina atua la tau tarasanga I le whono whaavae. O le anama tau le kamupani o le apia insurance, ia whaamama avenga le atunu ule nei vai tau le taunga tau le soifuanga ma le tele o lu I tau. I le whaataranoanga le TV va ma le lua api masui o le kamupani, na whaailoa I tu a inga inisiwa ese e lua o lo o foina e lea kamupani mo le atunu. Mua, o le inisiwa lau tele lea mua whale mata avale, o pisinisi a doai makone karate, o le isi inisiwa e whaapitoa lea mo maliu. O ta avale e mawhai una o fia ina nei pulo kalame, o ta avale umia le tangata lavaia, po o se ta avale o lo o whaafai ngā luenga se pisinisi. A doai mata avale la upasese au fia I mapasi. E tutusa le whaatino ino le inisiwa o ta avale mawhale e peuna whaailoa. I le te le se tupe tongi. Wale umia le inisiwa e sulu a masina mtoi whaafou. So o le inisiwa foi, e le whaamalo sia. Se vanganala wa inisiwa I e frua tui banks, ia o tamala na e tatawa it's a must. Mo se whaiteinga, wa pe se tawa le sulu a feltau. So lima se lau tala tau sanga. So pauanga kupe ke koni tongi tono tau sanga. Ai afa pe ono tula I se fale velave. Ia mantua atupu ia na maile o quotes ton. Afa pe ala a mai quotes nga ilua afe tolu afe ia lima se lau tala le kava oe ia o te rest kava o male insurance. Pa wale me matou te mana o mia mo le whainga o ta avale o lau ka ownership foi le mai le LTA e fa pena foi lai fale o fale tau foi na mai le valuation Sa veatama vise kota eli le sui o le kamupani inisiua I le inisiua mo lau ava ma pe au whaamawai e na oila tau e se furu ma le walu tausanga nga ia tu le fitu se furu tausanga e anga wa ai e iei lava fetu na inga. O te loa tele na fisili nisi. Ai ala tangata o lea o insua nei le fitus food tausanga. O tausanga le o fitu tasi, pe mwhai ona whaawawina. Ia o le tali e mawhai. Lono inga po le ala wale tausanga I lalo mai o le fitus furu pe fitus food foi. Anga is furu valu. O lai whaawau pele insua I lona fitu tasi, fitu lua, e po le ala wale taimi e finangale whaamuta I le insua pe maliu foi. Ia o nai mwhai ona whaawawina. Pe o le tūlanga la tato o nanga lea. Ia e fia fo e whailo atu le nei teimi. Ia o au whainga e mwhai o nanga vaai e fua lava I lunga o tausanga soifua. Mo le whataita inga o lau vaenga ia se fulu valu ana I le fast food tausanga o lau vaenga la iti ia. O lea la e mawhai ona insua la tau I le au whainga se fulu afe ma le lua se fulu afe. O lau vaenga matutua a matatu le whatasi ana I le fitus fulu tausanga. Ia e na o le se fulu afe le mwhai ona nga va taimi nei no na winga a fili se fulu afe a maliu. Ia o lau whainga na mwhai ona anga va ai mo tautu au nanga. Richardson Liu,
Le sui o le apia insurance. O le kamupani inisiua le nei na amata whaatuina i Samoa le tausanga lua whemaleono, ma ua to tele i la tau ua maua ia whaamanuianga. Ua tutu a ai lava fio angai le pule ngā li ima whaipule, i le whaatinaina o awala e pui ai o la tau a fio anga, ma isuinga matu ia le tau. O lewa mai a asia e le fionga le minista le mtanga ruenga puna o a wha le na tura masi manga, ia toi o sulu Cedric Po se susta. O le fionga le ofisili ia le alai salanoa Francis Depper Brown Rupina, a toa ai ma le matanga ruenga, le vaenga tonu le awha ia i le apitanga lua le afio anga o lau rii. Isi pepo whamatalanga mai le matanga ruenga, na whailo ai o le tu tonu leo lo mana o mie le teminei, o le ia i o le vaima maua afio anga e la matia ngō fie e suinga o ngō le tau, ina ia tau la mua le whaama i te ina polo ketinei. O le whai ai o le apitanga lua le afio anga o lau rii, o le awhesoso ni tu iti ai le whaaleanga ina o na no fuanga tu matawhanga, mai ngalu malolosi i taimisi isi i ai le tai, ai o le awhia i fo i le palapala mai le pisisami. O Samoa se tasi o atu moto e matua i te le awhianga i winga lolo wa o le tau, ma o le tuta ua, o le tāpina pena e tali atu le taimi o whaalavelave whaalena tura. I tala mai le Pasifika, ua talasanga ina le tatau na whaalelea au nanga o loo siaki nai o loa ponifo, o i la tau o loo tuli whaasalanga i le to ese, i New Zealand tusa whaamatalanga ale le tio o whaavama loa le atunuu. Na ta ua se tasi o fo mai whainifo i le leitio, ua loa tausanga o whiangai ma le to ese o loo iai panguta li i, o lea ena o taimi lava e tinga ina i le panguta o loo va ai, ma ele o lava leu nai a le tu tausoi malolo ina i le vaenga le nā. O se manatu o loo whaalua ina e le whaatonu i tu tausoi malolo ina i to ese, ia Ben Story, mai i whaamaumaunga o le sefuru afe ma le fitu sefuru ma le lima panguta i New Zealand, o le se lau valu se fulma le iwa, o le eva ai e fo mai whainifo i vai aso te tasi. O le mana onga o lo iai, ina ia awa le whaatawanga vale i le siaki na o tangata nei le whale pui, o no le vainga, i la lato si ase umanga o lo iai nei. Talafona mo le nei vainga le aso manu i tele, fe au mga ruenga o lo whenga iai ma le atinu u. Whaafafonga i Talofa le 2AP i lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi, malunga o le sino e, mai ngoa i ai i lunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo o le TV iwa, le si upafonga o Samoa, le 2AP. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanmao Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, Family's Favorite. Available now at a store near you. O whafonga le tātou o tunu i tātou Talofa mai vai whanua i lei vai ngol i tai au bei on awinantu e le sunga i amatau e nai sa anko. Ia se isi na whapoponga le tāu le lima i le awhiawhiana nei au le ato e whafonga i tātou Talofa mai vai whanua i le tāu le valu i le tai au nei. Ia o whalofa mwha Talofatu i le mamanu mulpa i la si lasi o le tātou o tunu. Lo fa penau na fa mai e le nei foi vai ngol tai au ma lo le usu ma lo fo i le fa ma lo losi so tasi minuta le wate ai le fitu tau tua ma le unanga fa wa le 2AP o le si fonga o Samoa mai le fatu o le taulanga o pia i nei le peninsula mino a Talofatu i le sunga ia nga uta Faleva ai alo mafuta mai lunga le tātou Facebook live nei tai au. Aba so la tolo fa belao na sila mai mo mai so se tafa le nei la langi. O lo ti ai le malosi o le tutua le 2AP.
O le whamanatu whaansoifua maloloina mo oe ia sau malu o le tae ao. Sau I puwai mawhana whana vai auli. Malunglua tu le tātou atunu se teimi o iluma tala tātou leina. Ona e whapena fo I lea ona e mon bailau whaatalofa I le tae ao. Ea pēr mai atu niso na I tātou proklame o le think a minute ia ma le health tips. Ia I le nei tae ao I steimi a leo I tau mao. Ai I le tae ao nei le maitawatu I le whawhauto le tātou potu whaasalalau le fo a manta o na pisi a le ale tele. E wia fo ile le telen pisinissimi company tanga luenga I nei I mulino. A o le pisi le wa vai ti ai nei whanau. A mai lea I le malini po le o fo ile ali va a le tai nei mulino I pensula. O le isi tulanga le umai tawinane tongane malama o le tai au fo nei. A le wo va vai atu I tavale ia I lo mo le whamsino. O isi a tulanga fo ile te le aina pisi ai le tae au o le anga mai le wa ia whaamsinonga o le tae au mai so tatu whaamsinonga lo whanoma swafa wa o whaamsinonga na le whaasanga tonu mai lava I le tatu ofisa whaasala lau ia male to tele o le wanga mai I le tae au ia wala fo ia savalinga ia be ona savali ai mole soifua maloloina ma nei fo ia na fa ma ite lei o fa ma ite lei na ia o fa ma ite molo soifua maloloina fe mai a soifua maloloina ia se atunu e soifua maloloina fo ia ona tangata e soifua maloloina tangata e soifua maloloina fo se atunu ia o le was 45 minute le te ai le fitu ia pela foi no maseni ai ia o le 15 minute te ai le fitu ia o le tatou health tips ia po fautuanga fa ana seifua maloloina ia wala va ia le tulanga o loto seifua maloloina ia pela foi ona maseni ai I tahao o aso tasi ai se vai lau fa fonga I le tatou o glame o le health tips Ile nei bang on the tail. Health is wealth. Lota ma'ainga ole soifua maloloina. Health tips for you today. Fat consumed should be less than 30% of your total energy intake. This will help prevent unhealthy weight gain and NCDs. There are different types of fats, but unsaturated fats are preferable over saturated fats and trans fats. WHO recommends reducing saturated fats to less than 10% of total energy intake, reducing trans fats to less than 1% of total energy intake, and replacing both saturated fats and trans fats with unsaturated fat. The preferable unsaturated fats are found in fish, avocado and nuts, and in sunflower, soybean, canola and olive oils. Saturated fats are found in fatty meat, butter, coconut cream, cheese, and trans fats are found in baked and fried foods and prepackaged snacks and foods, such as frozen pizza, cookies, biscuits, and cooking oils and spreads. E whautuaina le fuafua te tau o lau tau mawha I mea ai e tele le ngā o iai. Ia le ilalo ifo ma tau se fulu pasene le ngā o mea ai e tauna e tau mawha I le aso. O le fuafua te tau ina o le ngā o I le tino, e whesoa soari le whaetiti o le tino puta, ma puipuia mai I wha mai le pipisi. E lua I tu a ino ngā o le ngā o e maua mai a ano o manufasi, ma le ngā o e maua mai I la au. A e whautua ina le tele o lau tau mawha I la au tau mawhamata, e peo le avoka, nuts, sunflower seeds, soybean, po le whao ngā fo I o ngao, e ngosi mai le olive ma le canola, a tele le ngao I lo tino, o le a tele fo I le avanoa, e a awhiai I wha mai le pipisi, e peo le tina puta, ngase o le fatu, stroke, maisi I tu ainga o le kanesa. Health
Health is wealth. Lota mauainga, ole soifua maloloina. Health tips for you today. O le tātou whautuanga na whāle soifua maloloina pe ona iai le nei fwoi vaenga le tai ao le tātou health tips e pe no māsani ai ia lo e whafunga mai pe le tātou tutua ia mai se o le tātou nanga nei ia o le tu e pi o whaasa launga pe ona māsani ai ia se pe o lumo na whafunga fwoi lea i le tātou ia o sina minuta fwoi lea o lo teimi te mafu whawoi po le think a minute ia i lunga lama o le tātou tutua ia ai o lea ua whātasi mai le whitalinga ia maui ia i rei vaenga le tae ao ia wabalua fo ia wale tātou Talofa Samoa ma le tātou whaasio good morning lau fionga salutongi ia malo le soifua va ai nei tae ao se lingo fo ilo si ufonga wha malulu atua tau ai la ititi mai wa a malo si kimu e fa pinga fo kelele omo lu le awala ia ka kolo me o ka mangu i pa ola ka vale ia leo te tau no mai nei o le e alula u ta iala molo soifua malolo ina o le ale ta iala nei ta ia va ai ia o le ta iala nei ta o le faititia fo le lo tau mafai me o me ai fo le tele le ngao o le ila o le a pio ke pua o le fotu mai le ta iala fai mai ia le senga e lua tu ai nga ngao ai o le ngao la le fotu ina tau ona o vai lau tau mafa nga fo ia mo mai me o nuts o avoka pola au o nga o le mo mai me o ano manufas ele o fautua ina tele le o lau tau mafa mana ia le mana ia fautua nga mai fa malatu mo lo soifua malolo ina e mai sengo vai o ele ke fia ia ele ke poa lo minga le ya nga fo ya o le ta ya le ava ai e moni ya o le fo ya nga ya ta le fo ya nga ya ta le ta ya la ne le soifua malolo ina le pe ona fa fonga mai ai ya moni ya o isi taimi e te lo mai ai ya moi o la ai ke poa tanga va ese uma mita ai na le fala mata ala wa ai le nga ngal baun me o kamale o kuengi e kau fa la kiki foi le lo kango ave ye ke pua wa cha wa una fa tele ina la po ya ai malo mo le ta ya fa talo fa tu le tata wa tu no wa malei fo mai fa nunga le to tele na wa ilunga le awala ma fai wa amata foi na pisi le awala nei taimil ta ya va ai ile to tele le atu no o la wa malanga mai anga i mai nga luenga e va ve amata ai mai se foi o le whanau i le aonga. Ia whaafelo ia te foi le sunga ia lipa vaonga ma le o le Asco Motors ia whamaia lipa ia ua ngawhiri va ai. O nga ia e whaalongolongo me e lunga le awala ia whamaia. Pe o meanga e kau ke e loka i ka le sauwhoi ngare poloka. Umire ki ua poloka ia ua makanga le lava le on sai kako o alofa na fia vaunga e te mina suma e faile le poloka la me fuinga o koe ale ma fai se tala le sela ia wa fo ia pe o le ta vale a te mi uma ia le lana saura na fia ta mo e mai lunga tatu fast step ia le ala o kalofa ko ia nga fiske e o nga alfa skepu o makua ke le o nga alfa skepu e o nga fo ia ka ko a wa mo ia ku lalo sa ilunga alu lalo sa ilunga a wa fa iska ko lifi ia lo ngia le mase se fa nga alfa skepu le va ka ku fa skepu ele ko fita ku engisol o ko ki alu kuengi la uma me ko ka ko poko la un kai sa vali la sa ilu ia ai ta tono la manuel nei cha ya ta u palasi foi nei ti munga le taimi o le cha ya ia pe ta ya ne o le te o mai nei ia pia o le mango ale wala lo no winga na ma to lai tua ia ma disi vai ngo le tu o lai sa pa u ai ti munga ia ai ta tono ia la avatu stato upu fo ile e fa so mai fo tato atu no ia manaya o le upu la o mai tuali va ai ia te le tato fa alongo o fai e tangata le upu le mai baby ia wai o aso la fa pe ka ka o le baby nga o le pepe fo ile le pepe le inga a lo fa long ile e tele wing o le baby fa mai do la baby I love you with all my heart. Yo le upural na. Baby, I love you with all my heart. Ya
whaalili mai oe, whaasoa mai. Te tala le tātou leina e te whaasoa mai ei. Po le ale whaalilau oe whaalili unga. A wai o le whaalili unga e whaingo fie. Ai ese malawa tangata, malo lātou whaalili wina o le whai upulea. Lei, tala le tātou leina, lua tasi whaalua o, lua tasi whaalua lua. Lafo le upu, baby. Baby, I love you with all my heart. Yeah. Fai mai la sau, la sau. Ele se o loa si a koa. I oe, ke vo wa vili mai se si va pea. Baby, o ke alofa ya oe male o loa si a koa. Tala tātou leina, lua tasi whaalua o, lua tasi whaalua lua. Ia, whaali mai sau, oe ia ilo ia ila sau whaunganga. Whaingo fie o le upu lewa vatu. Wai e pe ano fai atu vai e tele o winga o upu e tasi le upu e tele ona fa winga ina o tatu atu nuku foi la afkang o fila kama e fa liu le upu o e un saule si fa pe mai pani popo wai ese umata unga e tangata pe siam popo pe siam popo o te alofa ya te oe mana ia pe sa foi le si fa pe pepi o te alofa ia oe mata fatu ato mal tato inga aso ia mai lolonga se olanga o mai langa e poko kele fa le liu ko inga upu ia fa pe aka kele mai upu ia mai vini mai ia na wa el tava au la wa el tava au fa talofa el toto lo pe te toi pingi ingai fia I fiele. Oi. O le amo pol famo. Oi o famo. Ia. Wale lei tatia mai lo finangalo se I tau no mai el vaenga insinia. E te fia fa so mai le. Ele. Ia. O fa samol, e renga sawo. I. O fa samol nega. Siro yang we for mo ful kaya po. Vitai. Como amor, no. Vier kaya. Allah. Vai lai fa so a kamangi. Se lo le anga we for mo ta ya. Ai ya we ngamu. E se ma ali so le fa. Ma ese tangata male la to fa liwina le upu ia vala au mai le mo sauta to vala au mua ia vala au mai oi po le ala fa liwina le tato upu le baby I love you with all my heart wa tala fatu ni se o tato paanga lo mafuta mai tato Facebook live e singa nga uta fale va ai ia le wa to e tau mai le se tato vala au talofa Langi soifua ia lua fionga. Oi, ia. Manguia kai au soifua manguia lilo maiava. Ia. Sa leo kongi ia maro poli soifua ia kapia voile fionga le lori ia vai. Ola vor ka ko. Baby, I love you with all my heart. Ia wale upu pise upu kau fa se e voile. Ia. E upu kau fa pele. Kau fa moi Ia. Voile de kau fa ori. Pise upu kau fa ori voile. Pise upu kau fa pi. Aula wala kau fa pi eni mea. Ia. Ia ura. Sawe aira wesi re. Whatever. Ele ai ma se kenge se ele nga e si so le mai. Pere se a ole upu sa ora nga. Ora mea nga ya tire mero le kenge le avion au. Ora mea ko fa ia ura. Pego po era uru kumure. Ele mo sa wa nga fo ya kola uru. Alo mai. Ya alo fa mo lua. Ia o mai le fa ko anga ngi kaimi. Ia, ore foi vere anga I karo makamaki. Ora takola. Ia makari e ku foi kulanga fa so. Ia, le o nga fa. O va pe o fo, ele o lo fo lo to ai nga. Ia. Anga ngakincha foi le. Fanga voia. O se te nga yang simmal. Naka fo. O fia. Ia fa la fanga nga fo. Oi. Oh. Wa fia ila se fa ngumela ngao. O grandchildren. O ko ri mai ya. Oh, que le mo wala fa so.
Ele ko ke da se euro. Ele kai tau mo ore ringa va e foi ku kuira o ngei. Mas eu sei lá la fanga. So se la fanga so ko mo ka fili pepe ya. Ele mo wa. Ya ro fa ku mo ru. Dai. Mangier va so a ouvir vai. Dai mangier caiau. Kai ta biaki. Ya, sai boa. sai boa. Ya, ko tala tu tato leina manuele i o taimo tato Eterina's Top 10. Ole ye ta fa li unga le sa ulunga se uma se uma tu ale o sa le se ta vala au. Ya, talofa vala au. Talofa. Ya, so i fo manuia. Alo, sai fua. Ia o la ufali unga ole. Ia ole pepe o talo foi la ulo fai saka. O kale makau kia. So le, ja o le sko inga se yola le ia se. Yola le. Ia o ani se tato fa so o ia se tu watu ta telefone. Ia. Talofa tato to. Talofa. Talofa vai. Ia, langi mama. Alo le se fo mo rir ni kai au fo. Ia. E o la ka fari di pu a kai ia. Baby. E o la se pawa. Kusanga pero le pawa le ko so kai ko le. Ale faliunga talivui. Mai pepe o te alofa ia te oe whaatasi mala o bank account. Oh, kai manga ia soli. Ai voi la lesi whali liunga le mai pepe o oe pe o le tise le pepe so. Ia, malo, wataro whatfo ia langi malo fie. Ma futa mai nai sini Australia. Ele ngata ilea ia sunga talivui lo ma futa mai Hawke's Bay. Ia, tu tasi al tavala au na fa ia tapo kalame talofa vala au. Talofa? Ia talofa. Ia sau no mai. Pepe. O que lo foi a ope a ro para vale. Mam tai pasoa. Ia va talofa tu ia langi malo fiena ma futa mai. Ia Australia malo brother manuia ne yaso. Ia, se koe karia kuia le vala au ai, ia. Talofa toto. Talofa, pepe, o te alofa e lau maku I koko. Ia, se toi wha wau tato whasua, pea mai al tato po kalamele ne o le Eterina's Top 10. Wha talofa atu te maita I o Eterina, wa te manato la ua a sa uni fo ia le onga ia fa pe fo ifana malawa le tato watu no o la wa ta pena mai mo wa onga ne yaso a o tato po kalame nei le Eterina's Top 10.
le vavengla mai le rosa pai pai me so fa ngoi na le maso ma I pese se fulu ole e terina e to fa talofa toi le mai ta ya e terina la fo ua usul nei tai au ia ua tolu se fulu ma le lu minuto ton tale on le hitu la evalo pese mai le sunga ya fa savalu de baka changi malu le vasa le aisina le fati lo ngana momoli atu ai ai o alofa ia se oi o lauta ana le pele lo ngana sulu le masina te la fi tu o sulu ia ai o atu tu mare salina malu Fia lo atu ala na ya ina wala atu sauia oele mana me ualai ona hofa abalea lau tali lau hani la pesa mia o le dia wa una filia e non le mafa e o le fa le pele lo meia For
salama ya po favi tale selo sei fu ma tala te bila wati lo tos full mo le favi no to turn tale o le tu la valo o pesi full o le eterina stomp tena bi na ile ne vai ngol ne dai out le tanto pesel tanto eterina vasere man le o pesel le tima a ile afio anga toa mua peso fango ina le tapa Talofa Samoa, oh sawe whaamatala. E tapaa, lea awhia uma o tangata. Ua o tano no atu, a o awhia le mamani. E tapaa, turu e sene I mulo whatu. O ele la patainga, totolane I a whai. Whaamai, o le ke taua e loa ina. O mia ele mama, o siona ma oirena. Fia fia e whaali e tangata ulauna. O se tofa, oro uta o fia sili o na tu o na tamaa. E auna, tau se mea. E ilo ai, olo ua lofa mai a anononi ua o sauai. O le tō a tele o nisi, le mawalo anu e sai. A le ai, ua whaatau mai I le aisi. Soni pala ia le tapaa, toi whaafolo o lana. Whaasau o nai se le nina o asole le ana. Usoe e pele ina, o le nana utala ina. Na tamaa, ia taua e sofa ia ina. Aele o le so o na whai, te I oe wa malete ai. Amo ese, I le tapaa o tene auai. Iu, o se tofa, olo uta o fisi le ona tutu o le tapaa. E le auna, tau o se mea. E ilo ai, olo ua lofa male a anomori ua o sauai. Olo ua lofa male a anomori ua o sauai. Tawa, e alofa kuku ina ne
Talofa Samoa David tua e pele oi o matua nganga e titi oi mapa atau ba ai manalo ona o he atua lava usoi ua pa apetai sawivi mosto tato ai le ua pa ai 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 oe e lo tato matai Samo tula Samoa,
le whaafianga ma le pese mulimuli nā o tātou pese se fulu o le enterina stamp tēne pe o nā iei fōi le nei tai au. Ia se iau le fōi la soan tai au, a whalfitu tuli tāma i fōi le tātou enterina stamp tēne, ia i lunga lava le tātou wala leo le 2AB. Ai mo le tamanei, usimai lau whaafonga, i le toi au winātu o tātou talafou mai vai whanua, whai ona winātu o na whaalolonga le company ia le amau. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more. Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanma Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Whaafafonga I Talofa le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa I lunga o le 2AP Facebook page, male ala ata le malo o le TV iwa, le si whafonga o Samoa, le 2AP. Talofa lava o talafau mai vai whanua. I tala amata, ua la alei tu malo fale atatasi, e whaanga ioi ma whaamatuu vaenga na talasanga ina e tangata teito atasi ma whaala potaputunga o le tu malo. O talasanga na wha awala atu I le ofisa la whonu whaavai, mo ofisa soani atina e lalo le polo ke 10 miliona, ma o le tae o na nafi na nga I atuai whaala potaputunga ma e kalesia, e tau a vaenga sa la tu talasanga ina, e peo na fua ma laulau, o nei talasanga sa ilo le komiti ma ua whaamalia ina I tu uma, ai peita ia lo tu uai ni isi taurusanga fou, e whaao ane I le ofisa le whono whaavai, o lo ta o ta fo I le temine I le laulaua whono le tu malo ma le whono whaavai, taurusanga a onga mo fisosoni, e whaalele ai whalea onga mapasi o mia I no fuanga, o lo o ta wina I whana wanuu o le tu malo, e peuna whailo le taita I whono o le awhionga fo I le whaipule, ia manulele ua pa le tasala to vale. E ia onga ia ia onga whale haka lea high school. Ya, pio la onga nga le ku kongo ka ku kumaro. Ferolo fo sila ko polo ke kila o fucking o mai se me ole lus fu no ku pa. Ah. Mo be le falingo o fle onga. Mo be ho yo le maintenance fo nga le onga. Ya, mai sia onga pio la onga le si le onga le ka posai o mo le primary le o a singa onga le fe lolo fo sila ko polo ke kila I onga le manga mia le pa e pa ko le fale onga menga e markele o sia onga e ai fo ilo I tau ma whaafita uli o whiangai ma le taita I whono ma le komite o le whono whaavae talu o na amata maile nei polo keti markele onga ia inga ho ai e o mai ia e le anga ba ka ko polo ke kia e ma kia lo fa ho ai e anga paulavo o mo me o ka iala me o manga mai ko ka ko komikile fo fa wa ya porque le o isi fa ficau e o simako o fenga lo ngare ya e fa ia mi sanga paka ka vo e pe a ke nga go ngare o ku la nga e ka u e fo ani si wo makirkele mai fo mala fo ngi fa ko nga pe nga ya ka karikali ya ua iai le whaamoemoe o se taimi o ilu mo le atau nuuai ni isi o loa tau whaatoanga, mo le au whai whaatoanga sa atu ina atua la tau tarasanga I le whono whaavai. O le anama tau le kamupani o le apia insurance, ia whaamama avenga le atunu ule nei vai tau le taunga tau le soifuanga ma le tele o lu I tau, I le whaataranoanga le TV va ma le lua api masui o le kamupani, na whaailoa ai tu ainga inisiwa ese lua o lo o foina e lea kamupani mo le atunuu. Mua, o le inisiwa lau tele lea mo whale mata avale, o pisinisi a doai makone karate, o le isi inisiwa e whaapitoa lea mo maliu. O ta avale e mawhai una o fia ina nei pulokalame, o ta avale umia le tangata lavaia, po o se ta avale o lo o whaafai ngā luenga se pisinisi, a doai mata avale lau pasese au fia I mapasi.
e tutu sale whaatino ino le inisiua o ta avale mawhale e peuna whaailoa. I le te le se tupe te tongi. Wale umi o le insiua e sulua masina mto e whaafou. So o le insio foi, e le whaamalo sia. Se vanganala wa insiua i e frua tui banks, i o le tamala na e te tau it's a must. Mo se whaiteinga, wa pe se ta avale sulua fel tau. So lima se lau tala tau sanga. So pauanga kupe ke koni e tongi e tono tau sanga. Ai awha pe ono tūla i se wha lave lave. Ia mantua a tupu ia na maile o quotes i tono. Awha pe alai a mai quotes ngā lua afe, tolu afe. Ia lima se lau tala le kawa e oe. Ia o te rest e kawa o male insurance. Pa wale mea mātou te mana o mia mo le whainga o ta avale o lau ka ownership foi le mai le LTA e fa pena foi lai fale o fale tau foi na mai le valuation Sa vea tama vise kota eli le sui o le kamupani inisiua i le inisiua mo lau ava ma pe au fa mavai e na oila tau e se furu ma le valu tau sanga nga ia tu le fitu se furu tau sanga e anga va ai e iei lava fetu na inga o te loa tele na fisili nisi ai ala tangata o le o insua nei le fitu se furu tau sanga o tau sanga le o fitu tasi pe mwhai ona wha awawina ia o le tali e mawhai lono inga po le ala wa le tau sanga i lalo mai o le fitu se furu pe fitu se furu foi anga i se furu valu o lai whaawau pele insua ilo na fitu tasi, fitu lua, e pole ala wale taimi e finangale whaamuta ile insua pe maliu foi. Ia o naim whai ona whaawawina. Pe o le tūlanga la tato o nanga lea. Ia e fia fo e whailo atu le nei taimi. Ia o au whainga e whai ona nga waai, e fua la wailunga o tausanga soi fua. Mo le whataita inga, o le au vaenga ia se fulu valu ana i le fast food tausanga, o le au vaenga la haiti ia. O lea la, mawhai ona insua la tau i le au whainga se fulu afe, ma le lua se fulu afe. O le au vaenga matutua a matatu le whatasi ana i le fitu se fulu tausanga. Ia e na o le se fulu afe le mwhai ona nga vaai taimi nei no na winga a fili se fulu afe a maliu ia o le au whainga na mwhai ona nga vaai mo le tautu au nanga. Richardson Liu, le sui o le apia insurance. O le kamupani inisiua le nei na amata whaatuwina i Samoa le tausanga lua afe maleono, ma ua to tele i la tau ua maua ia whaamanuyanga. Ua tutu a ai lava fio angai ala i le pule ngā li ima whaipule, i le whaatinaina o awala e pui ai o la tau a fio anga, ma isui ngā matu ia o le tau, o lewa mai a asia e le fionga le minista le mtanga ruenga puna oa wha le natura ma si manga, ia toi o le sulusulu Cedric Po se susta, o le fionga le ofisili ia le alaisala noa Francis Tepper Brown Ropena, a toa ai ma le matanga ruenga, le vaenga tonu le awha ia i le apitanga lua le afio anga o lau lii. Isi pepo whamutalanga mai le matanga ruenga, na whailo ai o le tu tonu leo lo mana o mie le teminei, o le iai o le vai mamawa fio anga e la matia ngō fie e suinga o ngā le tau, ina ia tau la mua le whaama i te ina polo keti nei. O le whai ai o le apitanga lua le fio anga o lau rii, o le awhesoso ni e tu ititi ai le whaalanga ina o na nofuanga tu matawhanga, mai ngalu malolosi i tai misi isi i ai le tai, ai o le awhia i fo i le palapala mai le pisisami. O Samoa se tasi o atu moto e matua i te le awhianga i winga lolo wa o le tau, ma o le tuta ua, o le tāpina pena e tali atu li taimi o whaalawelawe whaale natura. I tala mai le Pasifika, ua talasanga ina le tatau na whaale leia au nanga o loo siaki nai o loa ponifo, o ila tau o loo tuli whaasalanga i le to ese, i New Zealand tusa whaamatalanga ale le tio whaawama loa le atunuu. Na ta ua si tasi o fōma i whainifo i le tio, ua loa tausanga o whiangai ma le to ese o loo iai panguta li i, o lea na o teimi lava i tinga i nai le panguta o loo wa ai, ma ele o lava leu nai ale tu tausoi fua maloloina i le vaenga le nā. O se manatu o loo whaaluaina ele whaatonu i tu tausoi fua maloloina i to ese, ya Ben Story, mai i whaamaumaunga o le se furu afe ma le fitu se furu ma le lima panguta i New Zealand, o le se lau valu se furu ma le iwa, o lea eva ai e fo ma i whainifo i vai aso taitasi. O le mana onga o loo iai, ina ia awa le whaatawanga vale i le siaki ina o tangatene i le whale pui o no le vaenga i la lato si ase umanga o loo iai nei. Talafona mo le nei vaenga le aso manu i tele, fe au mga luenga o loo whenga iai ma le atinu u.
Ilunga i Talofa le tu'eipi, ilunga o anala leo 5 fa o amo, fa mo tasi o fitu tesi ma le fa, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le fa mo iwa lua tesi ma le tasi. Malunga o le sino mai ngoa i ai ilunga o le tu'eipi Facebook page, ma le ala ata le malo o le TV iwa, le silpoponga o Samoa, le tu'eipi. Looking for the best ingredients to make your family meals extra special? Choose Manaya Family's Favorite. From cooking oil to mushrooms, canned tomatoes, fruit cocktail, peaches, kidney beans, vermicelli, beetroot, and more, Manaya brings the finest quality to your kitchen. Exclusively distributed by Chanmal Company Limited, Manaya products are trusted and loved by families everywhere. Make every meal a delight with Manaya. Manaya, family's favorite. Available now at a store near you. Wa whafonga le tātou tunu o le tau ina tō Talofa mai vai whanua pe o nā tāpina ina mawhonga ina tō le songa ia matau ina isa. Anko, o la tō whafonga i le tāu sifurma le lua ina wōli, se isi o na whapoponga, ala mwhai o nā whafonga iai i le tāu le lima i le awhia na. Nei, ia, le ua tō e taliu mai, tō e whaawina o tātou talanoanga o le tai au, po le tātou Talofa Samoa, ia, ma le tātou upuale na tua maui. Yo ia whaatalofa atu ma whaafitai atu le pūlenga ma le kampania a Maui sa le ufi. Ai o tātou upunan tu atu. Ai laua o tamaiti la o ngā teimi nei ma lo lava le whanau toa anga. Se toa anga e alu lea o ngobo ka koe fia la i kiki pe o kou. Ava ai. O koe fia la i kiki pe o kou kuma kua i o ka alu ka kia onga. No mana tua ila ia lea o le sia li i ngā va ai. Ia so la mo whainga mo le o visa ta whao, weo po visa asiasi, o ngusila. O le malanga la leo kalabou, e avera la wha mo popo le whaifi, au malong whare kua a. Ia, avi foloa whai uma o ngā le whainga, kai minga, e ke alu e whailau interview o le visa lea, wa ke minge wale koe whaia ngā mea. Au aso la, e ke alu o le pule pā langi na le New Zealand Immigration e pia. E whai e lau interview, o ala i whai lo le i al whare koe whaifi au le sia le inga. Vai whanau me oko. O le fesiri mua e ke kaungu ulo i kong whai mai lo le pālangi a oe. Your name, ia ka ulo ngoa ma lo whai, ia e umanga so o ma le fesiri. Where do you come from? Ia, kari ka ulo ngu, ia so o mai la ia your parents, whapenga, ai malesi la fesiri. E fesiri mai o uso ma o kua whawhinga wapea. How many sisters? Ia, alu loa ka penga le, ia lawa mai kau mai kama ia le whaso longa o fesiri o loa, alu lo le se ali inga e whailanga interview o le visa. Awa sa o wha i e kokongu, whesiri a kuru wha apea mai le maka ki o aka were le pālangi mai. What's your name? Ia ka. Kusala, o le lai mawhau, e umaro so o mai, where do you come from? Ala wa sui le pālangi mai. Your village? Kusala o le popole, fo ingale o le fefe, fo ingale interview. Mo fo lo maka o ingoa o ngā mākua, o vai mai le pālangi. Your village, mai, samu maeleng. Alu ala i leo na interview o lo le mea fa mai lo mal palang. How many sisters? Kango lo ala ia mai kaunga sisters. E ko wale ka uala ngu mela pa pea free pe a wong fo mai kaunga e makuar kenge ngo ya pua. So o mari kenge ngo ya lena. O lena la mapua la makua ngala i o ai koe fa ngau mele le si onga sistera ki koe fa ingoa fo onga makua ya lena o le ala i lo e ilia e ko alua onga sistera singo ya lena makua malena la ikiki e anga fai mai al palangi. How many sisters? O fo ka malo mai pua lena ke pa ka malo ngo fai mai pua lena tapo lena. Fai a koe foi, fai a koe foi le tā, ua mo le meo le ko, anga e alu lea onga, aliwa ai. Ia sei ku waku le kā lainga. Talofa le toto. Talofa, vai. Ia, laki mama. Ole, sai ko mongoi. Ia, talofa foi, se klainga ia mausisi. Ia, sei fo manguia. Ele aí sabe maloa quem eu ori. Mere aí. Le ia se si kala kwa koe. Ia, olha. Kango.
Ako mai pua mawin ni kai. Wala lama se single interview. Filipo William malumanga. Iya. Nala kulo kong Filipo Amerika la pa interview. Ipo. Pupungin o makakasyo la neko. Amerika. Jadi apa kawaso? Pupungin na makailua la neko. Kara. Jadi kawaso ako? Iya. Tahu lo mau Filipo iko. Yang ada masalah. Anu mga. Nari le interview fingka. Kara kama lo. Ya si fingka. Ngalaf kawaso ako. Ya, alu aku lo mau mga iko ko. Amelo markala fa interview. Let's go. Kusalangan. Markala kamaro. Sawoy. Kalau mga. Pamailo markala fa interview. Apo pungilaw ka rin nga kasi alam ko. Ayo solo mga afakawaso. Ya pero siya may pupungil ka rin. Ya, kalau may interview. Apo pungilaw ka rin nga alam ko. Kawaso ako. Ya lo iba. Paano wale. Pamau. Vai ako fasa ifu. O bala ya so. Bakuya le lo kaya. Ave kai. Esa oilo. Hoile sia kamanga. Saulo ai nga kau fetau mi Malaysia li ya saulo i saulo nguku i kamakia mai. Vai va pea nga ion ke pala ai. Va pea ke pala ai. Kau ku mai no sau kola lo ofo ai o ku la me aki manga wai. Mai al mela o kupu mai mela o kupu fa po yang kamanga se wo ke ia la wo lia ko mala moko la makwa tu i ere ngu wo ke ia le amoki o la kama pa lo cho ai kusala pa i kusai ku i le moa ulu le lima la kama mai wo ke ia lo sasa wa pa lo cho yo ve mangi me wo so le cho ku lo ku no mo ya adala va tu to Marol. Ya. Lagi mama. Malor si kaya. Oi malo mai. Alo, kusara ma. Se kawaso ako o e pele ai. De ayo la fakawa. Ya, marongong. Ambo e rumanga po. Iya. Ya, de ala de tiro mo kuanga ko inga mo kuangu kuaru. En tiro ma marisco inga voide de ya, raira bien. Ya lo mo kuala la sa euron tipo kokora pa or si pungi voide de. Sabe un oro coco copia mai mako i. Ya, pero lo ko ingare fa mai. La ulama ngapo. E lima la uia. Or kama ori a la loia ola. E mori maua o singa la le ngor. O lo mako. E mori maua singa. Pa mai ma singa sa ore le. O lo ngia. Ya al. Ya ko ya lu fa mai. La ufanga nganga ngasi. Dima kasi ale le ku kau furongo o i fo mai la le pe ruanga ya ru mori maua singa e makauri ala le po or ki po ki sa e unga e u fa le la longa mai la e lo makuanga ri diu ma lo makuanga mai e sao e di male le ia le yo lupe e fanga lupe ai fa mai lima ia se mano mai se no makua ko kwa oi le yo lo makua kwa ya lo fa ku ya lo fa voi ia mo ni ia so e sa oa or ko anga ile o nga aliva ai a bela le fa ko how many sisters am I pua lena double lena wala ke fa be pua lena ya lo falta to soy fo manguia e ruo fio ma ni soy fo manguia au fio va ai te fode mai kai el mo ya mo ai e la ufalo ol ele ya que ole sen kai mai kai mo ole ala poa ole sen kai ole ri ole asa sen kai ba ngai o na wa ma ko wa me ma ko mo ore si ka kai ka malie mama yang ngam ngale mo ma fa iya ya malie lama ya
ai o ke whakaro pa mo mua ku rua ki o pa ke ngāo. Kai. Se ngai fo, molongo ku i so ka ko wala leo. O le asa Talofa Samoa le kako upu fai upu lea, baby, I love you with all my heart. Baby, I love you? Yeah, with all my heart. Yeah. Ole, ila wa e umaka naka. Yeah, ko le tuna le baby, yeah. Yeah, ola usupe, yeah, kupoeti. Yeah, I need you. Yeah, nga wonu te kale. O supoesi. O supoesi? Yeah. O supoesi pe? Yeah, lelei. Aya, sa lelei ya. Yeah, le love you. Yeah, ole need you nga. Ila ule kusanga. Supoesi, I need you. Yo, supoesi, I need you. Wa vela la sa supoesi nge kaya o. Makaulia fo la ngo. Por ko ina le ti le ka ma. Okay, mo mo fa ngo ai ya la pip. Ya la pepe. Oh, ya, malo. Yo. Anga ya, ke o ka ko wa ya ti ya male ako. Yo ha kai. Ai ele lava vala mai. Do le lava e mangu yo cho ma ko ki anga ngi o mo malo so le ati. Malo. Tai asi mai. Manuel ne yaso. Mangu yo ke le lava la ko singo ngi yaso. Ya. Ya lo ke le mo ua, a me se ka ko paanga, ya ko i mangu ya. Ya, tai. Au wharongo ngi kakange o maumalo ni iwa ai. O koe mau koe leo le si kenge nganga fo lengo. Le si kenge nganga ka alo le au soka ia o lola ia fai ka alonga lua ka alonga e malo o mai loa. O malo ka o mai ile la ko ofisa o mai loa fa mai loa ia. Malo la va fai fa afkai al ples kenge ia o mo fia. Kua kuror ka pikengi ya o ia lai fa ama popo mo me o polo soka vo ia fa ka alonga wa o ma ave polo e kolu la polo nga o malako ia va ia la tu kapten ye pa me san sa no nga i matala o tato a polo ia fa nga le aso ne mai au ku wa ka pikengi o le kenge la mai ia va ka ia kula va ka ko au ma lo fu ka alonga ia so ia le wai umal manguia ka ko ka alonga ia au ka ko polo kako woma polo e kolu ale ka ko e mai polo e o e fia polo sa ave mai kako woma polo e kolu e ko e mai kako polo e o e kolu polo nga ave ko e mai le o o ia we so ko fa polo fasilinga makau kia ia matala tu tato laina a fai fo e nyo walo fa anga fai mai nei taimi ia tato le nena o matala atu mo oi. Ja, lotus falu on, maar lotus falu lua. Ja. Le o matala atu tato le na. Talo fal vala au. Sau do isi kau le anga mo sewa. Ia. Seu sau pa fanga sau e masing. Mau ko e kare ka o ngua sai do ilong kinga se alu ia mesu ko do sau se soangi ka ko ai no. Lenga. Maya, ya la ko mau ale yo. Pawa. Sau ko la. Alu sa vai mer ko do mer sistemi so. Sorry. Fia alu, ngai ma ku me mer ko inga. Sorry ma ngai ala wa. Mo so ko ruai. Ai fenga ruai ngai mo skiu pe so so ira ko inga. Maya, pa ya nga. Ya nga pa ya nga sa. Pa se fu. Soli, se yo la le ia se sa oila sa oil ko inga ko lua le ia wai e pe an fai atu fo ile ile fana ia to anga yo le a onga kai kai ko ko fiara ki asi o ka ko alu le a ko ka kia onga ia wa ole fa malu si awana ma tu le ia o man ko le si fai a onga ngas ko inga nga wa maliwali va ai atola fai do langa exercise foi ngale mo le english le ka u ya sola le oral english ku ai lunga fai le ko inga fai do u lo le mo le me o le fangu foi le maka kai fe siri do mal ko inga fai mai now class what's this mai ka fai kalia ko ma ia ka mai that's a bottle mai thank you
kangolo marko inga ule fangu asa sa ele vai ko kongua so le faile English nga kangol ko inga sa ele vai kongol fangu kangolo ku wak fa apel fangu fa mai now who is in the bottom misia ko male what mai ang uma kali mo ka mai ki that sapatos sa alo male vai ko inga ai sidi lo ka mai. Now, who is in the bottom? Ula wale fai kafsiri le pepe kali kuilo. Pepe is in the bottom. Ia kala kuya lenga. Ia chalo fai wala au. Le. Ko ko sao. Ia. Hala sa pe ye lua vai ngai lua fam. Ia. Na. La bona le fisi. Le vai upu. Le vai upu. Le vai upu. O yo le fasili al fai aonga. Ia nga. Ia kango kwal fai aonga ule fangu fasili lo vasenga. Class, what's this? Ia fa mai loka miki. That's a bottle. Ko fasili lo mal sa alo mal vai ko ngol fangu vai ko lo fai aonga. Fasili lo fai aonga now. Who is in the bottle? Alanka ko fasili ga masabo. O yo le mele fa Samoa. Baby, I love you with all my heart. Oh. Ya. La ufa Samoa ka ya kia wai. O le pepe malo sil fie suso o lo fa ya te oi. Le pepe foi le fa toa fa na mai. A wow le. Sele. Ai fa le ya. Ia ai va ai leanga foi o le mele o le baby li ipeang o fa mo li va ai. E fa winga. Kele nga winga. Wale nga ka fa pia ka ikanga o pepe la kiki ai fa ngo baby ia chalo fa va ai. Valor soi fu ni va ngar ka ya o mo po kala me makango fi. Ia sa no maia. Ola ka ke du nga o melo fa ya o mai ko va singa De mo ko wala e fa ya o nga ala ko ka ya o ka ro pa lang ma singa. Ya ko do la ye le kamai. Tamai. Ola fa pa lang yo o mata ya. Ka o ka mai ki sa. Ola fa pa lang yo le isu. Ka mo yesa. Ya la fa parang no talinga. Ya ka mo fu yesa ho. Ya o lo ala fa o me refe. La la fa parang yo le ala fa. Wa ngo fo ka mo ki wa le do se fa parang yo ala fa. Ya ki fa me refe ya. Ya ta ba. O to te popole. E tu sa umata to. Era no fallado. Ya, koe luan kavala auliva ya fa mai langa le fa sa uni mai le company insure le Apia Insurance. Ya talo fal vala au. Talofa. Malo. Ya, soy foman wia sa no mai ya. Por ya onga nga ka malonga kasi mo ya onga ki mo ko mai. Iya. Ahora ya o ya. Asu spuri suka fa ko mo bangu ya kilo ko mai. How many suka ina pato? Komero mo ko. Komero mo ko mai. Pa ya onga. Onga ki fa bare. Yo kan sa ko mai. Ia vautai va so mai. To tasi stato mala au. Ia tapu ni alo tato leina. Ia ai usul tato pese fa manuia yas fa now. Ia ona sa uni mai lea o le Apia Insurance. Talofa. Talofa val au. Fa ro lo se ya. Fa ku ro te pa ya. Ya. Kura lunga la kingela sa pela mai tu ia o matinga ko i matinga pu ya fa mai ya kula e mai ya wale luar king kiki bodaran ko ina ta ora ka ang kau ngal ma ko king kiki pem POOKS S Pukes. Malo le mali chayau. Ia wata puni tato leina. Taluayo na olea ya foi. Olea ele se tato por calamele so mai.
ia ai sa o le fa ai wa kular ka fa so ngi ka riva ai e sa o le o kel ko inga o ke lang fa nga me le fa o fa i ke mi o lo kwa fia o mai fa longo i ka kalo nge ya wai e ka kaunga ko lo ka kalo wa ki en ko fa vale a ka kalo le ko inga mai ka lo ia o akulo ko le ai lo kam ki ka ya lo ku maka me o akulo ngo fo kalo ko inga fa pe ia le tu wai ia lo fa tu i tama fa na o le nu o lo ta se lo ta se so se va en o la langi me sa mo nei ona o la utala le ala wo le poso o fa ko inga ia sa ungi mai o fa kai sa ungi mai o fa ko senga ai manga onga oi la kamala le fa il manga onga le mai ka le kalo ko inga anga o le ponga fa mai ka o ko le manga onga mai le tu wai ia lo fa tu i tama fa na o le nu o lo mo se sa mo ma so se chola lo lagi o le mea ngai mo wa fa no mea mo wa fa ia ko mai le lo ko e o mo le lo tu ia ale su ka pese ni va ai ia tato tu no fa malulu wa tu ona wo o te me le se tato po ka mi fa tu la ina ai o le su atu le pese fa manuia yo to wa so i fu le ne ya so ia ciao ni mai vai Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday everybody Happy birthday to you Manuia to waso fanau Manuia to waso fanau Manuia to waso fanau Fa manuia le atua Hip 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 Manuia te le lava o to waso soifua I la to o lo fa manatuina o la to waso soifua I le so Manuia fo le ne yaso Samoa I ngā luenga matiute ma lava singa ese o le afia ngai ai le ngata I Samoa nei fa apea tunu ma o lo mafuta mai lunga o penga ta whailangi Manuia le nei tai au If someday you're wandering soul leads you south where trade winds blow, listen to your heart, my friend. Once in life, but not again. Feel the sails fly on. Golden child on earth at play, with the rainbow strip out its faith away. Just the dawn of a new-born day. From the flat plateau of Savoy to the slope of mighty Apolima, you can climb the cliffs of Manolo and face the endless sea, and there in the veil of the morning mist, that miracle. See the isle in the morning sun, Manua, where south is found, and the cliff that shores on from the dead, reach for the sky, travel on and on, there
Ia fia fo e tau e whaafeilo ai atu I le mai moa whaafonga al tātou atunuu I le nei tae au. O lo whanga solo pe al tātou por kalame o le tae au le Talofa Samoa le tātou morning show. Ia a o lea ua tātou se e atu I le si vaenga lea. O le whaatale noanga ma sui o le company Insiua, le Apia Insurance Company. Le o mātou whaatasi atu ma le fionga le tamaitai pule ia Sarah Pania. Ia whapea fo I whale malu Liki Crichton o le company a le Apia Insurance. Ia ua fo I wha malamaina o tiute ma au nanga ma matafa ioi e fesoso ani el tātou company I lo tātou watunu. Talofa, ma alol soifua ni tai au. Ia, talofa I la wafionga maui, ia fonga fo I mo tātou po kalameli ni tai au, ia me se fo I la fionga ia vai o fion tātou whaatasi ai. Ia, e mua ona, whaafoi vi inga maa le whaafitai lea tua le tātou ta maa o whaiona ta ina mailo o tō soi fuama se maa ta wola. Whaawa wina whai o tiute ma whaivawa, te tofi ai tātou I. So se vaenga o nanga o whaiona tautua I lo tātou atunu. Maa lore soi fuama le langi e mama, ia e veale nei tu la. Waile o leo e whai mafonga tau mole o le fionga te mai tai. Pule ma le malo le ofisale. Le Apia Insurance Company, ia le ngata I leo le Apia Insurance Finance. Ia, le ngata fo I lea. Ia, me se le tātou ofisa I le motu tuila, ia Aeto Insurance. Ia, e whaatalofa, whaafeilo e toa I le pa ia ma le malo se tātou atunu, whia lawa se tafo le tātou anu, mo maile nei whaasalau. Ia, maa lore soifua ma le langi al maa, e talofa lava. Tai malo sa noa fal malu ia. O le nau whaafonga ma le tātou atunu. O whea tonu lava lea I le tō company I nei apia. Ia mo le sila fia fo le malo le tunu o le tātou ofisa o lo I tufi opa. E whafsanga I tonu I le situ wala ma le company le Island Rock. Ia ngā I maila le ofisa o leo e te ngā I matua. Ia e sa uloa tau mo le mga tonu na ina. Ia e tu tonu e tātou ofisa I ngā le mga tonu. Ia le misia wa ke le ale sainga ia le Apia Insurance Company. Ia mole tali atu afsil. Tai do manino le vaenga ia. Tatou wanga ia e whaalawi loa tatou au nanga tatou atunu o a vaenga ia nga vaa ia I tangata uma pe a whaapea o lea la anga ia tu e whai se insure lau tō company. Tai mo le avanoa mua o le I whaalawi loa ina ia tātou au nanga ia me se fo I o tātou products. Ia e iaina I fo I giveaways al tātou company e fia pe whai e tātou po kalamitai tasi. Ia ma o lea la ia I fo I nai fesili. Ia mwhaiona tu ina malo lea tunu. Ia wha solo tātou po kalame e mwhaiona lantou mau mai le tali o le tātou fesili. Ia whai wiu. Ia mwhai lona atu lea vanoe ia la tu e tali mai po I la tu e ono manu malo. Paftai. Tailo fionga tamai tai pule ia na o whaafonga mai tātou atunu. Whaafonga le mai le taimi o whaanga solo tātou talnoanga. Uma lo atu watu le avanoa e te tali mai ia tātou fesili ia la atu ina atu. Ia mawai fo isina mea lo whamo o ia Sarah. Ia mua tātou fesili le ia alfa mua tātou fesili e fuanga ia alfa whaafonga fo ia malo le atunu o le tātou pokalame. O le tātou fesili mua. Mo le tātou au nanga leo lau ava ma pēr whaama vai o a requirements o a mea mana o mia o na tau a au mai. Ine e mwhai ai o na whaatino sau insua leo lau ava ma pēr whaama vai. I o le tātou sili mua na. I o le tātou sili lona lua. O le a le umi talu o na iei le company a la Apia Insurance. Pe ua fia nei tau sanga talu o na iei le tātou company pe wa amatal tātou company I nei Samoa. Ia, tai tonu la o whaangatoro tātou pokala mea o leia o le whaafonga le tangata I o le avave I fo o na maua lana tali e tu sai o le tātou fesili. Ia o le tai au le nei ma le tātou pokala mea o le tātou whamanatu masani lava. Pe ia o na ia I vai aso taitasi, ia o le whaalawi loa lava o tātou au nanga, ia o tātou services o le olo o available le Apia Insurance e whai o nanga va ia tātou tangata. Pe o na silafia ia ele tasi se
ele tasi se au nanga mfai on fatino ina tato company tele tato policies ese mfai on nanga va ai e pata mai lava insure mota vale o insure mota malawa o pisinisi o isi au nanga ese pe o le travel ia le fenta wale lau aba mapea o wha vai ia o ala vai tuainga insurance ese o lo mana o mia because o taimi nei e ai fo ina I tangata mai se la vai I pisinisi ma kon karate lanjo te bala wat fa mole pe I se pro de te mafai ona ka vai tuainga me so e le o mafai ona lanjo fa ilo atu le product ai o le fa o la lato fa matala to me le mana o e cover ia o le mawhai ona mātou soani mai e ofa mai le toa ngā service e tal whea ngai le me la nā le whautua ina le malo le atunu a wale no fowai a wha pe iai se meo lo whiwsili ai po se meo lo o fia iloa po mawhai ona mātou o whaina le ia le tala no atu mātou te tau mawhai lea e sa ili se vai fofo pe sa ili se au nanga e tala whea ngai le meo lantou mana onga wai ia le ia tūlanga ta telefo le ia tātou Samoa ia le taimionele o le mawhau ia whai mai pai e le a whai mai la whai e whai ngata ia ona tuua ia leile na ai o le o le o atu e tala noa le atu tatu office em fai ona maua le me le tala sa male tali manino e fai te tau I le mea lo e mana o mia fai fo e te alu atu te su atu e le o ia se product available ia ta mawhai lava le tatu office ai se whainga ina ia mawhai e ona tāpena ina se au amnanga e mawhai ona ofa atu e tala whea ngai male mea lo mana o mia pe o le tūlanga na tātou company pe ona whailo atu te lo isi pokala me utua nai o le vala le nei ese mai le api insurance isi company uma insurance uma ona o le api insurance e locally owned e o mia tangata Samoa o le board of directors o le management o tangata whainga luenga o tangata Samoa uma e malama le tangata Samoa I mana onga o tātou tangata o foila taime tula I mei whalawelawe e le tamana o miwha pese mato woe ave le taurusanga I whea ma whea se ave whafole taurusanga pe mwhai ona maua mai se sosoani e whai lava le decision I nei Samoa ma o le tūlanga fole na e vave ma e mawhai whai ona mato tutu nai ia taimi e mai ia tātou policies fo ia ua e le o anga vaa ia tātou tangata ina tau mwhai ale se au wala fo ile ina ia mwhai ona avele sosoani pele maua uma at least o se mea e tau natali ai le manao e mai sol taimi o lea a fia o tātou tangata I whalavelave po whawhita au le natai Alo whawhita isa unoa Sarah o le whainga la o mea nei o policies o tuenga insure ia mo mea o wafo I lau awa ma pia u wha ma vai o a mea e mana o mia wha pia o lela o walu watu nei e whaila o insure mo wa ia po sesi fo I olo wainga tia latu e whaila insure a wha pia lele ia koa le maa singa pe le a toa le maa singa taluna whaile policy ai maliul ka ngaka lea o ala ia o ia inga o tūlanga whaapea whaamulmuli. Whaaptaimol whaapsili. Mua pe su atu e whaila o insurance. Wa mo le tātou o nanga leo lau awampea whaamawai. O tausanga I anga vaai e mai le sifulu walu anga le fitus fulu tausanga. Pe a whaapea lai mana o mia sanga tau na whaisanga insurance e mana o mia ona tau au atu le reporti mai le fōmai. Medical report. Matau au atu so na ID e whaamaoni ai o ia tonu al tangata lea la alu ele insurance. Ia matau au atu lea whaanganga atu se leni e a matai. O wai te tau ana whaile payments mua whatua effective lo le insurance. O mea la nai mana o mia. Na o mia na matu le medical report o le ID. O le susu atu o e lea la whaia le insurance. Sfate ta inga whapeo le insurance e te tau wala ona o walu le ofisa e saini pepa. E le mawhai ona alu leisi whapeo ke fia alu whaile insurance alo tamama lo tina a e le waku mātua. So e te tau ana alu atu le policy holder po tangata le la alu le insurance. So o le ID, o le medical report, o le su atu le tangata le a whaile insurance. Ia ma le whaanganga atu se leni a mataile
ia lea fine le tatou policy ia e peona e fisilingia le tūlanga o ai inga e iai foi ia mafuanga na le on ta pa tatou medical report ona e iai ngase e le mawhai ona nga ba ai lalo le tatou au nanga le nei tai pela terminal illness e au fia le cancer dialysis o le heart disease ngase le fatu ia e ilo foi la matou report e abatu ona whailo atu le pete nga va apele ai ona ta ua ia failo a tele anga va ia ua ile to e tinga inga fuai to tongi le policy na ilo ole vatu alu fa solo atole le issue policies ai ol tai me maliu mai fa mai tele anga va le claim ona ole te afia le amale so ole awala na le e tam fai e pelta officer fa ngo fie ia fa manino atato wa ia inga lea ia wa fa no silfio atato tangata ai me se foi lai le mai level time le amata ila policy e ono masina le period fa tat no winga fa pele fitoa umana issue la policy e maliu le isi masina so ai ele ma faila ona nga va ale tato fa mama avenga lea ai a fa yo lo umana to tongi la premium e ma fa yo na refund le valus full percent o lau se leni le umana tongi mai pe fa pele maliu tono le waiting period ai umalo le ono masino lo period te fa tali ia o failo na nga va ala la tangi tu la email fa la ve tu an lo no masina fa la bona nga va ala tatu fa mama venga le ai a fa i maliu ele a to se to fa manino me ale vala le a maliu ele a to le ono masina lo no winga o la tupela na tongi e to refundat sa ole ai a ono lo masina ia wa mawa lo le tupele na le ia tono le policy sa ole sfate tenga va pe full wa fel kaba a fa pe maliu ele a to le ono masina ale o mana pe la se lima se la tala e refund akula le balus full pasene o la lima se la le o mana pe ai ele mfaiona e nga va ele 10,000 ai e umalo le ono masina pula la time maliwa itua to le ono masina e mfalona e nga va ele se full wa fele e tu sala va po le maliu to tono le tausanga la vaitas le ulua i tausanga talo na file insurance tu sala va po le maliu to tono le tausanga le na ale we exi le ono masina e mfaiona nga va ele se full wa fe alo o ai si va nga o lo a fia i lalo lo to o nanga i se tato insure ma lo va ftai mau i mo le fa sili ia a fu o mona sa na tu le fio to mai pu le fa la lo le tele o tato o nanga ma products solo available for le service al tato company ia le o fa manino tu le tulanga i tato pe fa ma vai po le funeral insurance o le o isi insurance ia e tele ana fa mai nen malo se tato no tulanga i o ta vali personal cars is private cars ia e ka vale via pisinisi po officer e le ngata fo le tulanga fo commercial vehicles e taxis and rentals buses those are a core categories o ka vale e faina insure tato company so ole se tal no pela e tulanga private vehicles because of ko kele o tangata tato le o ku faila ko so o personal vehicle e mai tau ina foi lungo le awala ni vai tau le tele male na ta vale o local le awala de taao ia le tele o fa vla ve tu le mai ia a fa pe wa o e sa ta vale vole fi fa sin so se tu e te suba tu lo fisa ma va tu lo sa ia fa na va tu le ownership paper foi le mai LTA ia ona suba tu le fa tala no o le insurance le based on the market value ta va le tau sanga male tu ai ga ta vale pe fia se fa ta inga fa pe so Toyota Hilux foi le fa ta tu i le Escomoros pe fa ta inga se la wa filta ia va ku le ta vale fai ma to le si singa ia pe na fa no calculate male le premium e to tongi tono le tau sanga so fa ka inga fa pe se la wa fe ia probably looking at se meo le for example pe afelima se lau premium me tongi tono le tausanga ato o la foi ai fa mama avenga foi ona tongi foi le fa pela to tongi uma le afelima se lau le time tas fa no vai se fullu ma sina ia
ona vai fo le vai yaso e fai tongi vai yaso e fai tongi do vai yaso e fo le me fo le fitaui manga va mo le malu se tatu ina e fai na bo che fa ma venga ia o le tūlanga fo le pui o lo sa mai le lavea pe lavea e fo i se ta vale assistangata o se property assistangata ia pe lavea fo se tangata se tulu le full coverage langa e sua i lau ta vale ia male ta vale assistangata e te wa e alu atu so ma fa le ngaina so o nanga na le fai ona kava e tūlanga i o me ta vale ia le ngata fo i le ia tūlanga mo ta malawa ia e ona si la fia o vai tau yo lo tatu e tu langa male ale o tau ya ali e bueno mai tau vina nei vai aso tunga ya tu ya o so fa tau mai o so vili ma matangi malos e fo ina ma o tamo nei na la o nei ai no lo fa to ai to la to tersa ya ina i me fo ina fa le nga ina i matangi malos ia mala au fo pa u e lunga so la fo la fa nga yo ia talo sanga o paul me o le suwa tu lo ofisa fa tal noi ma va tu fo le value o le fali po le ale amount wa sila fia tangata i po le ale value na alu le fa usi ina lona mauta ia o ale sina me tauna ana sila fia le malo tato endo we are not valueless ma go is just an insurance company I su atu e tauna e su atu male ma se value e sila fia po le ale value ma fa pevo umana fa se valuation lo mauta ia e so ani tele la le fatina ina lo matu nga bunga gen fa pena fu le ona fa le insurance wa fa le ia pui mai ia me io me se tu la ngol bu ia ma fa la vela ia fa le na tu fa le mai nai o lo longa o ma fui ia tsunami ma me o ma fa pena so o le bea fa ingo fie le su tu ai le ofisa e fa tal no o le so me mo le sile fia le malo le tu vo le for information purposes o lo wo le tatu website no fa ina e su e lungo website e tilo e mo wa ma ya information ia e tau ma fa tala tu ono le taimi ai fo ni fa fesili ia fa na la ia tatu email ma tu langa fa pena Facebook page e fa ina email ya tu ma so ta ya tu pe ese bala e fia mala mai ia pe vala awa tu fo le telefone ia fia e fa mala so ni le tatu ole manatu au tu mo le fa mo le tatu ofisa e ma fai ona fa ngo fie ma o atu le so a fa pe fo fa ngata ona e su mai le ofisa mala au mai e fai ana na su atu se i lo maota po fia lama se me lo ofisa fa ngalu e fa o atu le au nanga le mo le malo si o tatu atu no malo male nganga fa tai mo malo fa tai sa noa a fa mal ia manatulanga o tato taimi ia ai ole a tu watu le ava noa ta tala tato laina tato watu no ia e tali mai tato fisili ole ese si va nga te fia fa popo i sara ele i tu ina tu tato fisili e ole te tato no ia o no le wa uti fo le tato taimi pero le watele na kava ia vai ngai le tato pokalami ia wa pe fo na ta we fa le malo le ma to lava ia le man lauti lava le tato company o le tam fai e fa ngo fi tam fai na ia provide le solution mo mana onga uma tau insurance o malo le tato watunu wa mo sila fia ia se fulu iva tau sanga talo na ia le tato company wa fai si mai le nei stono nei sui va tau sanga fai na manto learn mai ai tau sanga tai tasi le ese fo yo mana onga o tato tangata ma to te lo o a me mana o mia o a me ele mana o mia ka so le si fo na manto mata fai oi e isi taimi ona o le mama lama fo o tato tangata i toanga insurance out mai te mana o fai la insurance le o le requirements mai firma fair ia mato fika i fo le policy le mana oi e matua le tala fea ngai malana ngaluenga le fai so e ma waila na taimi mai maule tu pe tonge but e le tala e le so tai ia ona tam fai le o mato e fa malama o le ale wingo le policy o ame apalai ai
So o tulanga da le mfai ona provide le tato company. So po ala vala ia ni vaenga tau insurance o fia mala malama ele malo le tato tunu. Tu sa petele o mafau fau et fai sau insurance ala te fia mala malama. Ia mfai ana e sua tu tato office fa tata no tulanga le. A fai te fia la te fia mala malama na ele insurance company insure ele se me o ia paule me tau ia mala malama. Tai. Ia, o le tātou atunu o na ua whaafonga mai mua mai ala te tala le tātou leina o le tātou teimi. Tātou fisini mua le sa whaafonga mai iai. O a mea e mana o mia i le whainga o le policy lea lau awa ma pe au whaamawai. Na ua tangi tātou telefoni Talofa. Talofa? Ia. Soifua manuia. Ia, soifua manuia. Malo soifua ne tai au. Ya, malo se po ole. Me ma mio le IT. Ia. IT. Ya, ma. Ya ko ngai me yu ko ma di poki. Medical report. Ya, ngambale. Male ala malesi. Kanga ko bang sau se de ki fe sau pe mingi bomu. Ia, ai. Well, live fa fonga mal ka karingi. Oi vai le sau noa. Kai solo se leni. Ia, mal se leni e fa e vatu a matai au payment la la first payment. Ia, oi for suafa? Sai foloi leni ring. Sai foloi I fe ale te vala mai sai foloi. Ngai fenga. O ia fenga, ia, wale lei fa aftai. Ia, e sa o sara ma fa le malu le tali a sai foloi. Sai foloi. Ma loa sai foloi. Ia. Quella come le subsidi. Le ai la, o kasi alfa sili sai foloi, kasi ale kaimi. Ia. Va kai kari mai, ia so ifua. Ia, o tato fasili lo na lua, o lewa mau tato fasili mua. Tato fasili lo na lua, o le ale umi talu o na faavaina le company insure a le apia insurance company. Ia, na we tato vala au Talofa. Alo se fuora fionga. Ia, so ifua manuia o foi le sau noa. O foi sanga le sa tele. Foi sanga le sa tele I fea foi sanga le ke vala umai ai. I vai us. Vai usu, ia, se sa uka kali. Ua se fulu iwa tau sanga. Se fulu iwa e sa o sara mana fale malu. Fe ai wa levanga e kuko linga le kausanga o le apia insurance le kaya. Okay, insure yo denga le. Oi, le ki o ala. Va, ele kaulia la ngai ke ai kongol kampa. Até ia foi sanga. Ia, dai la mala mai, ia le aso. Ia. Ia, o leo. Ai, o leo sa fai foi sanga ma su e lungo lang ke fongi. O ale umi ka lungo fa va inga. Ia, manato na wa mai atato tali ia atalu ai ona le manu tato taimi. Ia, o mea lea. O le ala whainga o ka kofisilia, Sarah? Ia, o lewa maua atu ia sua fo ilanto ia manu malo. Ia e whailo atu la e te sua atu la le tatou ofisa I tu fui opa. Ia. E whaileo na tau au atu wailo whailonga pe ona whailo atu le taimi ua sola. Ia, sei foloi ma foisanga. Ia susu I o le company o I tu fui opa. E tau awane ia lua whailonga. Awa ke lua fisili me kia opo o alua whailonga le inga leo I o le whaatali mai saram whale malue e a mai lua whailonga ia o lua whaatai tali mai ia whaatai tele lava e lau fionga te mai tai pule ma lau sunga foi whale malu tu sa foi o tātou whaatali noanga neita e au manatu ia ua manino ia le tele o vaenga sa whaamaram lama ina o au nanga I lo tātou watunu maua se isi lao o iluma tātou toe whei loa ai ia maua se isi whapoponga o le Nepal Kalame Male Company a le Apia Insurance Company I tu fui opa. Ai mo le taimi nei Samoa, manu te le ina le nei aso, wha soi fua ia.